Aktivan doprinos društvenom okruženju i ostvarenje američkog sna obojiće ovo izdanje Asfalta. Predstavit ćemo projekat Kancelarije za mlade u Kruševcu Svež aktivizam i Kruševljane Zorana i Vladimira Lisinca koji karijeru grade u Sjedinjenim Američkim Državama. Kruševačka kancelarija za mlade realizovala je niz radionica, programa i projekata, a aktualan je Svež aktivizam. Detaljnije o radu Kancelarije za mlade, koordinatorka Slađana Jolić. U okviru Odeljenja za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kruševca postoji služba za obrazovanje, kulturu, omladinu, sport i informisanje. Radom sa mladima se isključivo bavi Kancelarija za mlade kao deo Odeljenja za društvene delatnosti. U okviru Odeljenja za društvene delatnosti poseban akcenat stavljamo na rad sa mladima u pravcu obezbeđenja njihovog kvalitetnog života, njihovo aktivno učešće u savremenim tokovima društva. Mlade takođe treba podržati, pružiti im priliku da se uključe u sve vrste aktivnosti koji doprinose rešavanju problema sa kojima se susreću i koji doprinose poboljšanju kvaliteta njihovog života i zajednici u kojoj žive. O radionicama u okviru projekta Svež aktivizam i karijernom infokutku u Asfaltu govori asistent u Kancelariji za mlade Vanja Rakić. Svež aktivizam je projekat koji je počeo sa sprovođenjem 25. januara. On se sprovodi u saradnji sa Centrom za omladinski rad iz Novog Sada, Ministarstvom omladine i sporta i Ambasadom Kraljevine Holandije u Srbiji. Cilj projekta je u stvari da osnaži 18 mladih iz Kruševca, da budu osnaženi iz oblasti volonterizma i aktivizma kao i timskog rada i u suštini glavni cilj je da se formira tim mladih ljudi koji će biti aktivan na lokalnom nivou i koji će, da se izdvoje u odnosu na vršnjake i da prosto u najboljem svetu predstavljaju Kruševac. Ovaj konkretni program se sprovodi nizom radionica koje se održavaju uglavnom 2 puta nedeljno. Do sada smo imali 8 radionica i 9. javnu akciju. Cilj je da se mladi više informišu iz oblasti volonterizma i aktivizma, kao i to da od jedne grupe ljudi postanu tim. Ovo je, malo zahtevniji projekat jer većina radionica i treninga koje smo do sada radili se uglavnom baziraju na tome da budu 2, 3 ili 4 dana. Naravno, rad sa mladima na ovim intenzitetom i ovim nivom, da već radimo mesec dana aktivno i da smo postali već jedan tim ljudi je svakako zanimljiv i neka vrsta pionirskog projekta za Kancelarije za mlade uopšte. Tako da smo videli da su stvarno dobri rezultati i da vredi uložiti kroz neformalno obrazovanje i tako spojiti mlade, jer prosto vidite kolika je ambicija i želja mladih da u stvari učestvuju i budu aktivni. Kancelarija za mlade grada Kruševca je nedavno proglašena za jednu od najboljih u sferi profesionalne orijentacije sa kojom je započeta u martu prošle godine. Dakle, naši rezultati su stvarno odlični, gde je preko 260 mladih prošlo raznorazne obuke i sada kao, logičan sled je formiranje karijernog infokutka na nivou Kruševca. Karijerni infokutak je u Kruševcu započeo sa radom od sredine februara, koji će pratiti razni niz aktivnosti. Jedna od njih je, potpuno nova usluga koja se pruža, to su realni susreti. Naš cilj je da u stvari mlade pobliže upoznamo sa profesijama i zanimanjima koje mlade najviše zanimaju na nivou Kruševca. S provođenjem ankete prošle godine ustanovili smo da su to zanimanja forenzičar, kriminalni inspektor i vatrogasac. Nakon toga ćemo ponuditi realne susrete sa ljudima iz oblasti umetnosti i sporta, a nakon toga će verovatno biti niz radionica na temu profesionalne orijentacije kako bi se mladi što bolje upoznali u stvari sa željenom karijerom i da odaberu fakultet koji njima najviše odgovara. Prošle godine Kancelarija za mlade Kruševac je organizovala niz profesionalnih realnih susreta, kao i radionica profesionalne orijentacije i Kancelarija za mlade se predstavila na Univerzitetu Singidunum kao jedna od najboljih u celoj Srbiji iz oblasti profesionalne orijentacije.
U akcije i radionice u okviru svežeg aktivizma uključeno je 18 učenika gimnazije i ekonomsko-trgovinske škole. Smatram da ove radionice pre svega nam pružaju mogućnost da se upoznamo s novim ljudima. Mi smo svi veoma različiti i opet pored toga se jako lepo družimo. Imamo mogućnost da bilo kakvu ideju realizujemo na neki način i da imamo podršku grada sa jedne strane. Konkretno što se meni najviše svidelo što ne obrađujemo samo teme kao što su volonterizam, aktivizam, već i komunikacija neverbalna, javni nastup i uopšteno kako da se odnosimo u svim tim sferama. Očekivala sam da se što bolje snađem pri komunikaciji sa drugim ljudima, da učestvujem u timskom radu, da doprinesem timskom radu i da stvar kad se radi sa grupom ljudi, ja želim da napredujem i da ne budem samo jedan od volontera, već da napredujem u smislu da idem ka liderstvu. Prvenstveno zato što mi smo grupa ljudi koja se trudi da promeni neke stvari u ovom gradu, barem se trudimo. Sad koliko će to da uspemo, različiti projekti su pokrenuti, sad šta će od toga na kraju da ispadne, vidjet ćemo. Kad sam videla ponudu za prijavu, delovalo mi je zanimljivo, što se kasnije ispostavila kao tačno. Želela sam da vidim kako grupa ljudi sa različitim karakterima, idejima i ciljevima funkcioniše zajedno na jednom mestu i kako teže ostvarenju nekih ciljeva, što se ispostavilo kao veoma korisno i zanimljivo i poučno. Kada sam čula o ovom projektu, veoma sam se interesovala, prijavila sam se da vidimo o čemu se radi, jer sam i ranije učestvovala u mnogim projektima, kao na primjer Budi lider. Znala sam da će mi ovo koristiti kasnije pri upisu fakulteta, posao kada tražim i to. Znala sam i ranije za termine aktivizam i volonterizam, ali nisam shvatila koliko su oni u stvari aktualni trenutno i koliko to može da nam pomogne. Za mene konkretno znači pomoć u formiranju moje ličnosti, to kako ću ja pošto imam 17 godina i smatram da je karijera i život predamnom, kako ću ja najbolje da se snađem u tome idealu koji stvaram za sebe. Mnogi ljudi uopšte nisu povezani, ne znaju šta je Kancelarija za mlade, čime se ona bavi. Nisam znao ni ja dok nisam došao, naravno, i onda sam vidio da je super druženje, da se grupa ljudi koja svi smo različiti, a na kraju se svi dobro složimo i zajedno obavimo neki zadatak koji imamo, koji težimo nekom cilju. Očekivala sam u samom startu da će biti zanimljivo i da ćemo svašta nešto novo naučiti, steći nove prijatelje, što smo u praksi uradili. Mislim da će ovo dosta da nam znači za sutradan i za budućnost i za fakultet i za posao. Naučili smo da budemo sigurni u sebe, da težimo nekim višim ciljevima i idejama. Imali smo razne radionice o konfliktima, o javnim nastupima koji će nam sutradan značiti i pomoći. Prezadovoljna sam, saznala sam mnogo o volonterizmu, aktivizmu, o verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji. Predavač je odličan, tako da sam uglavnom sve savladala odlično.